Mukama wita sehemwe nesi marhanga okutisya je ahizoberi izoba rya Sande ery'ebiro 30 by'okwezi kwa kashatu omwaka gwa 2021. Mureke tushabe tukusima Mukama abokutsesesa gyekiro kandi tukushaba ngo basa kuba neito muri eri izoba reka kurabira mu kishumurizo obase kutamani agara tubase kore ebyo kunda tubashaba twikereza kurabira mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo Mukama witu. Amina. Kishumurizo yitu yizoberi nerga mu kitabo cyo kubara ntwakushoma eshure ya 28 tutandikira mushorongo gwa 26 tugumize mu shure ya 29 tushome mpaka aha mushorongo ogw'ikuminagumwe. Eshure ya 28 omushorongo gwa 26 kandi nahizoba ry'emuganuro kumuruba nemuhongera Mukama empongano z'emuganuro omu bugeni bwa Sabiito mushanju muryaguma mugere okuterana okurukwera mutarukoreraho omurimo gwona ogurukurusya kureka muhonje ekitambo ky'okwosya ekyekisorora ekirikushemeza Mukama enimize ebimasha 2 n'empaya y'entaama emwe kandi n'empaya nto z'entaama 7 ezisikize omwaka n'empongano z'esaano ez'okuhongwa nabyo esaano y'obunono ejwangizemu amashita ebicweka 3 by'ikumi ahabwa buri nimi n'ebicweka 2 by'ikumi ahabwa buri mpaya kandi n'ekicweka 1 kya 10 ahabwa buri mwana gw'entaama ahabwezo 7 kandi muhonje empaya y'embuzi emwe ey'okubarihirra mugume muhonje n'empongano zabyo z'ebyokunywa mutabariireho kitambo ky'okwosya eky'obutosha murebe ngu tubiine kamogo omutwe gw'ebigambo emigenzo y'ebishemiire kukorwa omu kwezi kwa mushanju. Eshure ya 29 omushorongo gw'okubanza omu kwezi kwa mushanju aha kiro ky'okubanza mugume mugire okuterana okurukwera mutarikikoreraho omurimo gwona ogurukurusya. Eryaba izooba erimu riguma nimutereraho amakondere kandi muryaguma nimurihongera empongano y'okwosya ey'ekishorora ekirikushemeza Mukama enimi y'ekimasha emwe kandi n'empaya nto z'entaama 7 ezisikize omwaka ezitiine kamogo n'empongano ez'okuhongwa nabyo z'esaano ejwangizemu amashita ebicweka 3 by'ikumi ahabw'egyo nimi n'ebicweka 3 by'ikumi ahabw'egyo mpaya y'entaama kandi n'ekicweka 1 ky'ikumi ahabwa buri mwana gw'entaama ahari ezo 7 kandi n'ekicweka 1 ky'ikumi ahabwa buri mwana gw'entaama ahari ezo 7 kandi muhonje empaya y'embuzi kuba ekitambo ky'ekibi eky'okubarihirra mutabariireho kitambo ky'okwosya ekihongwa aha kuboneka kw'okwezi n'empongano y'esaano yakyo n'ekitabo ky'okwosya eky'obutosha n'empongano y'esaano yakyo n'ey'ebyokunywa yakyo nk'ekiragiro kyabyo kukiri kuba empongano y'ekishorora kirungi eyokiibwe omurro erikuhongerwa Mukama aha kiro 10 eky'okwezi kwa mushanju mugume mugire okuterana okurukwera ahari ery'izooba
mwebonabonese mutarikoreraho umurimo gwona ogurikurusiya kureka muhongere mukama empongano y'okwosya y'ekishorora kirungi enimi y'ekimasha emwe n'empa y'entaama emwe kandi n'empa z'entaama mushanju ezisikize omwaka bibe bitaine kamogo n'empongano z'esaano ez'okuhongwa nabyo ez'esaano y'obunono ejwangizemu amashita ebicweka 3 by'ikumi ahabw'egyo nimi n'ebicweka 2 by'ikumi ahabw'egyo mpa y'entaama kandi n'ekicweka 1 ky'ikumi ahabwa buri mwana gw'entaama ahari ezo mushanju kandi muhonge empaya y'embuzi emwe kuba ekitambo ky'ebibi mutabariremu ekitambo ky'okurihirira ekibi n'ekitambo ky'okwosya eky'obutoosha n'empongano yakyo y'esaano n'empongano zaabyo z'ebyokunywa kandi muhonge empaya y'embuzi emwe kuba ekitambo ky'ekibi mutabariremu ekitambo ky'okurihirira ekibi n'ekitambo ky'okwosya eky'obutoosha n'empongano yakyo y'esaano n'empongano zaabyo z'ebyokunywa. Ekicweka kyaitu aho niho kyagarukira. Abishemwe katureebe ekishumurizo netwegyesa muki. Ekicweka ky'erizooba nikyongera kushoborra ebitambo ebi Mukama yaragiire Abisirayiri kuguma nibamuhongyera. Ekyokubanza eby'omu buginyi bwa Sabiiti mushanju niyo Pentekooti. Washoma eshuura ya 28 kuruga aha mushororongo gwa 26 kuhika aha gwa 31. Ekyakabiri eby'ahizooba ry'okuteereraho amakondere washoma eshuura ya 29 kuruga aha mushororongo gw'okubanza kuhika aha mushororongo gwa 6. Ekyakashatu eby'ahizooba ry'okurihiriraho ekibi washoma eshuura ya 29 kuruga aha mushororongo gwa 7 kuhika aha gwa 11. Ebitabo ebyo bikaba biri empongano z'okwosya kureeta ekishorora kirungi ekirikushemeza Mukama. Washoma eshuura ya 28 omushororongo gwa 27 na n'eshuura ya 29 omushororongo gwa 6 na n'ogwa 8. Itu twine omugisha Mukama tarikutushaba ebitambo by'okurihirira ekibi ahabw'okuba Yesu akeehayo ahabwaitu okuba empongano n'ekitambo aha Ruhanga omugaju ogurikutaamirana. Yesu akeekorra ebibi byaitu omu mubiri gwe obu yabambwa aha musharaba ngu tugire amagara omu kuhikirra. Washoma Petero y'okubanza eshuura ya 2 omushororongo gwa 21. Yesu asiimwe. Ombwire bwawe yeshongore ekyeshongoro eki182 ebibi byangye Yesu akabyekorera. Okushaba siima Yesu ahabw'okwehayo kuba ekitambo ky'ebibi byaitu. Mukama agume nimwe.